Dobro jutro, poštovani gledalci s ove sportske pozicije i ovog petka, kao i nekih prethodnih. Pričamo o fudbalu. Svjetsko prvenstvo ulazi nam u samu završnicu. Dobili smo i prvog polufinalistu. To je reprezentacija Francuske koja je sinoć savladala selekciju Maroka. Dosta fudbala minulih dana i u Banja Luci. Fudbaleri Borca otvorili su takmičarsku sezonu utakmicom sa Levskim u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvo banjalučko polovrijeme završeno rezultatom 1-1. Crveno-plavi sada idu u Sofiju na Megdan bugarskom šampionu. O svemu tome ovog jutra razgovaram sa Nikolom Četkovićem, golmanom fudbalskog kluba Borac. Nikola, dobro jutro, hvala ti za izdvojeno vrijeme za tebe. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu. Ajde, Nikola, za početak malo da pričamo o svjetskom prvenstvu. Evo, sinoć reprezentacija Francuske opravdala ono što pričamo zadnjih dana, najozbiljniji kandidat sigurno za zlatnu boginju. Eto, ni taj Maroko za kojeg smo pričali da ima sjajnu defanzivu, da se odlično brane, da sjajan poslužen tim, na kraju ni oni nisu mogli da zaustave trikolore. Pa da, eto, dosta se pričalo o tome kako Maroko ima dobru defanzivnu tranziciju, ali isto tako i ofanzivnu. Znamo u prošloj utakmici da su 3 gola dali iz kontre, dosta brzih igrača, dosta organizovana ekipa, ali evo i ova utakmica je sinoć bila pokazatelj da je Francuska jednostavno jedna ozbiljna mašinerija koja gazi kogod da se nađe ispred njih. To su potvrdili. Čak jedan podatak, sinoć sam čuo u prenosu, da štoper Francuski je jedan od najbržih igrača u ekipi, što mislim da dovoljno govori o njihovom potencijalu, kvalitetu od zadnje linije do napada, gore najviše. Imamo još 3 četvrtfinalna para, Španija, Belgija je taj par koji se ukršta sa Francuskom, ta utakmica večeras. Evo, ajde, neke tvoje prognoze. Pa Španija je, mislim, jedina reprezentacija koja do sada nije primila gol na svjetskom prvenstvu, što dovoljno govori o tome koliko su angažovani, koliko su disciplinovani u svojoj igri, u svojoj taktici. S druge strane, Belgija je imala neke i uspone i padove što se tiče ovog svjetskog prvenstva. Eto, u zadnjem duelu sa Amerikancima su pokazali puni svoj potencijal i prošli dalje. Ne znam, iskreno mislim da bi Španija tu trebala da pokaže svoje pravo lice i bez puno muke, po meni, bi trebali da prođu dalje. Ko je po tebi glavni favorit za osvajanje svjetskog prvenstva? Pa iskreno, tek kad je krenulo svjetsko prvenstvo, pošto je novi format i dosta ekipa, nisam imao izraženog favorita. Ja sam uvijek osoba koja navija nekako za outsidere. Da, jer mi je to zanimljivije. Ja sam morao da objašnjavam djecu svojom što navijam za Kongo, za Zeleno. Da, evo saigrač, jedan moj je čak rekao da navija za Japan. Pozdrav za Viktora Rogana. Pozdrav za Rogija. Uglavnom, ja sam osoba koja uvijek navija za njih. Evo, u ovom slučaju sam se opredijelio za Norvešku, zato što mislim da su trenutno najveće iznenađenje i mislim da bi mogli da pariraju sad. Oni s Argentincima igrali, tako? Engleska, Norveška? Da. Engleska, Norveška. Mislim da bi mogli da pariraju s tim što su fizički sigurno podjednako jaki kao i Englezi. Imaju u napadu, svi znamo, Haalanda koji nemilosrdno rešeta mreže. Iskreno, ja bih volio da oni prođu. Čisto malo da se razbije taj... Ovo da samo favoriti... Pa da su samo favoriti tu. Malo da neka ekipa koja do sad nije bila toliko na fudbalskoj mapi da izađe i da pokaže sve što može i da ode u polufinale, što da ne. Tvoj kolega iz reprezentacije Maroka onako oduševio planetu. U stvari sad na najvišoj sceni se vidjelo ono što je radio na klupskom nivou, je tako specifičan način odbrane penala. Pričao sam sa tvojim trenerom iz kluba, Sinišom Mrkobradom, o tome da li, Nikola, onaj način kao na malom fudbalu, nazovimo ga tako, može da postane neka nova normalnost u svijetu fudbala ili je to samo izuzetak koji smo vidjeli? Pa evo, mi koji redovno i svakodnevno pratimo fudbal duži niz godina, već možemo da vidimo koliko svaki novi dan, svaki mjesec i godinu se pojavljuju neke novine u fudbalu, u bilo kojem fudbalskom aspektu, počevši od ove pauze za hidrataciju, odbrojavanje sudije kad držiš loptu u rukama ti kao golman ili bilo koje druge stvari, tako da mislim da bi ovo moglo da pređe u neku, ajde da kažem, našu golmansku naviku, zato što golman je onako sad, da tako kažem, osakaćen što se tiče svega kad je branjenje penala u pitanju. Rekao da ste vi kaženi, bukvalno sa tim novim pravilima. Pa jeste, zato što sad, evo, na primjer, na utakmici, to što je on rekao, isto to većina i zna, kad se brani penal, jedna noga mora obavezno da ti bude na liniji, u slučaju da je odbraniš, a da su obe van linije noge, ponavlja se penal, što automatski daje
rezervnu šansu igraču, kao u košarci 2 slobodna bacanja, evo jedno nisam pogodio, drugu ću da pogodim i opet je u redu. Tako da, ne znam, moguće, vidjet ćemo da li će neki drugi golman to da praktikuju. Ako nastave da praktikuju, znači da ima smisla. Bil se ti usudio da braniš penal na taj način? Zavisi iskreno, zavisi od izvođača, zato što svaki sad izvođač ima nešto svoje, te kratki, te dugi zalev, polako čeka, gleda tu uoč, ne znam, nija više šta, tako da sve zavisi od procjene, da li imam veću šansu da odbranim tako ili da idem ono standardno, baci se pa šta bude. Otkriću gledalcima, evo jedan naš neformalni razgovor prije nekih mjesec i po dana, rekao sam da jednom igraču iz kluba nikada nisi uspio da odbraniš penal. Jest. Mislim, nije to, nema šta tajna. Dosta igrača prošlo koji su u Borcu bili, s kojima sam ja sarađivao, bilo je tu dosta izvođača. Ja tek kad sam došao u Borac, sačekao me tu i naš bivši fudbaler Goran Zakarić. Sa njim sam, ja mislim, u životu najviše problema imao. Ja nikad tom čovjeku nisam uspio penal da odbranim. Ja znam gdje ona ide. Čak je bila i opklada dok je bio naš bivši saigrač Dino Ćorić, rekao evo odbrani jedan od ne znam nija koliko, vodim te na ručak, kolačka. Ja stanem u tu stranu i ona negdje prođe opet. Onda ja onako, neću da branim, nema smisla da branim jer je ne mogu odbraniti. Svima mogu, Goran Zakarić je imao neodbranjiv šut sa Jeste. Bila je jedna fora, jednom sam odbranio, ali šut od desnom nogom, to je bilo nešto čisto eto onako da kažem da sam odbranio. Ali kad je ozbiljno, nisam imao šanse iskreno. Nikola, utakmicu sa Levskim pratili smo Karlo Perić, Srđan Grahovac i ja pored tunela, njih dvojica nisu mogli da nastupe zbog povrede. U onom trenutku kada je sve počelo, ti si trčao prema sjevernoj tribini, onako bodrio si i čitav stadion i sebe donekle i složili smo se filmska priča. Ajde da se ne vraćamo na ono sve što je bilo, pričao si u ovom našem studiju, sve to je, Bogu hvala, i za tebe i zaista mislim da nije bilo čovjeka na gradskom stadionu kojem je Borac u srcu, a da mu nije bilo drag u srcu kada su vidjeli tebe među stativama. Svaka ti čast, evo, ja ovako da ti kažem pred kamerama i na kraju ono što je najbitnije, meni djeluješ nikad izrelije kao igrač i nikad bolje mi nisi djelovao na terenu. Tvoj utisak? Pa prvo hvala na lijepim riječima. Ja se isto tako osjećam. Mislim da prethodni period koji je bio dosta turbulentan i sa dosta više padova u stvari nego uspona, od mene napravio, ja mislim, boljeg čovjeka, a samim tim, kako mi je psiha ojačala, mislim da sam uspio i na terenu da izgledam bolje nekako. Iako imam 24 godine, mislim da imam iskustvo od 20 godina. Već nekako je u te 2,5 do 3 godine stalo toliko emocija, toliko svega, da me jednostavno natjeralo da se izdignem iznad tog svega ako želim da svijetu i, ajde da kažem, mojim Banja Lučanima na gradskom stadionu pokažem opet ko je Nikola Četković kojeg su zapamtili. Hvala stvarno klubu, hvala trenerima što su mi dali to povjerenje ponovo. To sam neki dan baš sa Borisom Raspudićem pričao. Moja prva zvanična utakmica za Borac je bila protiv Kluža u kvalifikacijama, znači evropska na gradskom stadionu. Posljednja utakmica pred povredu, kvalifikacije za evropsko takmičenje na gradskom stadionu i sad velika povratnička, opet kvalifikacije. Nekako, nemam dosta utakmica, ovo mi je tek bila 4. u evropskim takmičenjima, to jest kvalifikacijama, ali nekako ja stvarno dišem za ovaj grad i za ovaj klub i to sam pokazao od prvog dana. Jednostavno, taj gradski stadion je nešto što mene najviše ispunjava na svijetu. Pogotovo sad što smo oborili rekord, koliko vidim, bilo je preko 10.000 gledaoca. Mislim da su svi mogli vidjeti koliko nama to znači, a i taj podatak je pokazatelj da Banja Luka voli i živi za Borac i nadam se da će tako biti i u budućnosti. Ajde malo da pričamo o utakmici. Sjajno prvo poluvrijeme, potpuno neutralisan Levski. Meni se u jednom trenutku činilo onako kako je provejavalo to kroz javnost da je najteži mogući i jeste sigurno od svih rivala koje ste mogli da dobijete u tom prvom kolu kvalifikacije, ali nakon tih 40 minuta, 5 minuta meni je bilo pa čekaj, nisu ovi neki bauk. Međutim, opet drugo poluvrijeme gdje su ljudi pokazali sigurno da imaju izuzetan kvalitet u svojim redovima. Na kraju na ravne časti 1-1 slijedi revanš utorak. Kako ste vidio utakmicu?
Pa, znate kako, dosta smo se pripremali kroz analize gdje smo pokušali da sumiramo njihove najbolje i da kažem tako najlošije stvari, jer svaka ekipa ima svoje dobre i loše, naravno. Znali smo šta je njihovo najveće oružje, a to je taj visoki izlazak gore, konstantno da se radi, konstantno da se mijenja strana. Zajedno mi igrači sa stručnim štabom smo napravili najbolji mogući plan, a to je taktika takva bila, da ih jednostavno, da im ne dozvoljavamo da uopšte razviju i da nametnu svoj način igre. Znali smo da kroz defanzivnu tranziciju možemo sigurno da oduzmemo lopte, da ih ugrozimo, što se i desilo. Prvi put smo zabili gol, drugi smo imali šansu po boku za 2:0 bukvalno, tako da znali smo gdje ih možemo napasti i striktno smo se držali u prvom poluvremenu tog plana, što je i urodilo plodom. Imali smo 1:0 protiv odlične, stvarno odlične ekipe Levskog. Drugo poluvrijeme, iskreno da budem, malo smo se i nesvjesno povukli. Protivnik nas je svojom igrom, koju je pojačao za nekih 30 do 40%. Da, sigurno su oni dodali gas. Da, dodali su gas i natjerali su nas jednostavno da se povučemo, što se kaže, u svojih 16. Nismo se najbolje snašli u tome, malo smo se, da kažem, nekako izgubili smo konce. Na kraju opet odigrali smo dosta dobro i zahtjevnu utakmicu. Ja sam vidio i po momcima u slačionici da su jednostavno iscrpljeni, bukvalno nisu mogli da drže glavu na ramenima od umora. Sve u svemu dobra utakmica, i naša i njihova, uzimajući u obzir i koliki oni budžet imaju i koliko su njihovi igrači plaćeni i značajni u svijetu fudbala. Ali opet, eto, ja imam sad priliku da kažem, to sam htio i neki dan, Borac ostaje neosvojiva tvrđava, to je gradski stadion kroz Evropu i mislim da se to treba i dalje nastaviti. Ništa, čeka nas revanš tamo, sigurno će biti, što se kaže, pakleno, jer će oni sigurno od prve minute da nametnu taj visoki tempo. U drugom poluvremenu. Imali smo priliku da vidimo i njihove navijače, koji će sigurno u Sofiji biti mnogobrojniji, ali opet, mislim, Borac je činio i veća čuda, da tako kažem, tako da sigurno... Dobro, treba reći da je sigurno i pritisak veći na njima. Vidio sam po komentarima i po njihovim novinskim člancima, 17 godina nisu bili šampioni, ogromna su ulaganja, sigurno da bi za njih bila tragedija da... A i doživljavaju to na način da mi možemo da eliminišemo Borac, vjerujem da je to vama negdje motiv da... Pa jeste, sigurno, jer imali smo priliku prije sezonu 2 kad se igrala Evropa. Najveća iznenađenja su bila protiv najvećih klubova uglavnom. Zato što ja imam neki moj lični utisak da sve te veće ekipe kad vide da igraju protiv nas, da budu dobro, okej. A baš po tome je Borac i poznat kroz svoju 100-godišnju tradiciju da nikad ne odustaje i da se bori, zato se i zove Borac. Tako da sigurno neće biti nama lako, ali neće ni njima. Nikola, hvala ti za ovo jutro. Biće prilike, sezona je tek počela, daleko je tamo kraj maja. Predaleko. Da, sretat ćemo se sigurno ovdje. Želim ti puno zdravlja, da ostane stvar, da i dan budeš još bolji. Hvala puno također.